Berikut prediksi line up Haiphong FC versus PSM Makassar. AFC Cup Grup H 2023. Prediksi line up Haiphong FC. Penjaga gawang, Din Triung Nguyen. Bek kanan, Haman Hang. Bek kiri, Viet Hang Trieu. Bek tengah, Ben Van Meurs. Bek tengah, Van Toidang. Gelandang bertahan, Bicao Bissainte. Sayap kanan, Housan Nguyen. Sayap kiri, Suang Truong Luong. Gelandang tengah, Man Dung Le. Gelandang tengah, Tuan An Nguyen. Penyerang, Yure Mamute. Pelatih, Din Hiem Cheu. Prediksi line up PSM Makassar.